Hare Krishna everyone. We are learning Narada Bhakti Sutra. We have completed 32 sutras. Today we will start from Sutra number 33. All of you repeat after me. Tasmat sa तस्मात् eva एव grahya ग्राह्य mumukshubhihi. मुमुक्षुभिः Let us see the translation. Therefore, seekers of liberation should take to devotional service alone. Tasmat sa eva grahya mumukshubhihi. तस्मात् It is not grahya, it is grahya. Okay. Tasmat sa eva grahya mumukshubhihi. तस्मात् एव Let us learn in the tune. Tasmat sa eva grahya mumukshubhihi. Tasmat sa eva grahya mumukshubhihi. Next verse, 34. Tasyaha sadhanani gayanti acharyaha. Translation. Standard authorities have described the methods for achieving devotional service. Tasya sadhanani gayanti acharyaha. Let us sing in the tune. Tasya sadhanani gayanti acharyaha. Tasya sadhanani gayanti acharyaha. Sutra number 35. Tat tu Vishaya Yagat Sangha Yagat Translation. One achieves bhakti by giving up sense gratification and mundane association. Tattu Vishaya Tyagat Sanga Tyagat cha. Let us sing in the tune. Tattu Vishaya Tyagat Sanga Tyagat cha. Tattu Vishaya Tyagat Sanga Tyagat cha. Number 36. Avyavritta Bhajanat.
One achieves bhakti by worshipping the Lord ceaselessly. Avyavritta bhajana. Avyavritta Avyavritta bhajana. Avyavritta bhajana. Verse 37. Loke api bhagavat Bhagavat guna Guna ravana Shravana kirtanat. Kirtana Translation देखेंगे. One achieves bhakti by hearing and chanting about the Supreme Lord's special qualities, even while engaged in the ordinary activities of life in this world. Loke api bhagavat Loke api Bhagavat guna shravana kirtanat. Guna Shravana Loke api bhagavat guna shravana kirtanat. Loke api Bhagavat Guna Shravana Kirtana In the tune, Loke api bhagavat guna shravana kirtanat. Loke api Bhagavat Guna Shravana Kirtana Loke api bhagavat guna shravana kirtanat. Loke api Bhagavat Guna Kirtana Number 38. Mukhyataha Mukyataha tu tu mahat mahat krupaya kripaya eva eva bhagavat kripa kripa leshadva. leshadva Last part you have to pronounce as leshadva, and first part, if you are adding two together, you can say mukhyatastu. Okay. Translation. Primarily, however, one develops bhakti by the mercy of great souls or by a small drop of the Lord's mercy. Mukhyatastu mahat krupaya eva bhagavat krupaleshadva. Mukyatastu mahakripaya eva bhagavat kripaleshadva थिंक प्रोस मोड रह गया, वो एक बार बोल देता हूँ. मुख्यतस्तु महत् कृपया एव भगवत कृपा लेशात्वा. मुख्यतस्तु महत्कृपया एव कृपालेशत्वा वन मोर टाइम ट्यून में लेंगे. मुख्यतस्तु महत् कृपया एव भगवत कृपा लेशाद्वा. मुख्यस्तस्तु महत्कृपयैव भगवत्लेशाद्वा सूत्र नंबर 39. महत् संगः महत्सङ्गः तु तु दुर्लभः दुर्लभः अगम्यः अगम्यः अमोघः च. अमोघः The association of great souls is rarely obtained.
difficult to understand, and infallible. हे भगवान महत्संगस्तु दुर्लभ अगम्य अमोघश्च. महत्संग दुर्लभ दुर्लभ आगम्य अमोघश्च. तो शुरुआत में वो टू ऐड करेंगे, छोटा छोटा वर्ड ऐड करेंगे ना, थोड़ा शब्द बदलेगा प्रीवियस वर्ड. महत्संगस्तु बोलना है, एंड में अमोघश्च बोलना. ओके. महत्संगस्तु दुर्लभ अगम्य अमोघश्च. महत्संगस्तु दुर्लभ अगम्य अमोघश्च. दुर्लभ आगम्य सूत्र नंबर 40. लभ्यते अपि तत् कृपया एव. The association of great souls can be attained, but only by the Lord's mercy. लभ्यते अपि तत् कृपया एव. In the tune. लभ्यते अपि तत् कृपया एव. लभ्यते अपि तत्कृपया लभ्यते अपि तत् कृपया एव. नंबर 41. तस्मिन् तत् जने भेद अभावात्. Translation. One can attain bhakti either by the association of the Lord's pure devotees or directly by the Lord's mercy, because the Lord and his pure devotees are non-different. तस्मिन् तत् जने भेद अभावात्. तस्मिन् तत् जने भेद अभावात्. तस्मिन् तत् जने भेद अभावात्. Number 42. तत् एव साध्यताम्. तत् एव साध्यताम्. Translation. Strive,
only for the association of pure devotees. Tat eva sadhyatam, tat eva sadhyatam. tat tat eva 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 sadhyatam, sadhyatam, tat tat eva eva sadhyatam. sadhyatam. When you say in the shloka that tat will become tad. Tad eva sadhyatam, tad eva sadhyatam. tat tat eva 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 sadhyatam, sadhyatam, tat tat eva sadhyatam, eva sadhyatam. sadhyatam. Tadeva sadhyatam, tadeva sadhyatam. tat tat eva eva Tadeva sadhyatam, 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 tat eva tadeva eva sadhyatam. sadhyatam. Sutra number 43. Dussangaha 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 sarvatha sarvata sarvata eva 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 tyajyaha. 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 One should give up all kinds of degrading association. Dussanga sarvata eva tyajyaha. dussanga Dussangam sarvata 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 eva eva tyajyaha. tyajyaha. In the tune. Dussanga sarvata eva tyajyaha. dussanga sarvata eva Sarvata Dussanga sarvata eva tyajyaha. Dussangam sarvata eva tyajyaha. Sutra number 44. Kama, Kama, krodha, krodha, moha, moha, smriti, smriti, भ्रंश, भ्रंश, बुद्धि, बुद्धि, नाश, नाश, सर्वनाश, सर्वनाश, कारणत्वात्. कारणत्वात्. ट्रांसलेशन देखेंगे. Material association is the cause of lust, anger, confusion, forgetfulness, loss of intelligence, and total calamity. पूरा श्लोक बोलेंगे in the prosmo. Kama, krodha, moha, smriti, भ्रंशा, बुद्धि, नाश, सर्वनाश, कारणत्वात्. काम, क्रोध क्रोध, मोह भ्रंश, बुद्धि सर्वनाश कारणत्वात् One more time. Kama, krodha, moha, smriti, भ्रंशा, बुद्धि, नाश, सर्वनाश, कारणत्वात्. काम क्रोध मोह भ्रंशाच सर्वनाश कारणत्वात्. ट्यून में बोलेंगे. काम, क्रोध, मोह, स्मृति, भ्रंशा, बुद्धिनाश, सर्वनाश, कारणत्वात्. काम, क्रोध, मोह स्मृति, स्मृति भ्रंश, भ्रंश विनाश, बुद्धिनाश सर्वनाश, कारणत्वात् One more time. काम, क्रोध, मोह, स्मृति, भ्रंशा, बुद्धिनाश, सर्वनाश, कारणत्वात्. काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश विनाश सर्वनाश Number 45.
तरंगायिताः तरङ्गायिताः अपि अपि इमे इमे संगात् संगात् समुद्रायन्ति। समुद्रायन्ति Translation: rising like waves from material association, these bad effects mass into a great ocean of misery. Tarang Tarangayita api ime sangat samudrayanti. अपि इमे संगात् समुद्रायन्ति One more time. Tarangayita api ime sangat samudrayanti. तरङ्गायिता अपि इमे संगात् समुद्रायन्ति जून में बोलेंगे। तरंगायिता अपि इमे संगात् समुद्रायन्ति। तरङ्गायिता अपि इमे समुद्रायन्ति तरंगायिता अपि इमे संगात् समुद्रायन्ति। अपि समुद्रायन्ति आज सीखा हुआ श्लोक एक बार मेरे से पारायण होगा। 45 तक हो गया है। 33 से एक बार रिवीजन होगा मेरे से। सूत्र 33। तस्मात् सायेव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। 34। तस्या साधनानि गायन्ति आचार्याः। 35। तत्तु विषयत्यागात् संगत्यागात् च। 36। अव्यावृत्तभजनात्। 37। लोके अपि भगवत् गुणश्रवण कीर्तनात्। 38। मुख्यतस्तु महत्कृपया एव भगवत् कृपालेशाद्वा। 39। महत्संगस्तु दुर्लभ अगम्य अमोघश्च। 40। लभ्यते अपि तत्कृपया एव। 41। तस्मिन् तज्जने भेद अभावात्। 42। तदेव साध्यताम्। 43। दुस्संग सर्वथा एव त्याज्यः। 44। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंशा बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। 45। तरंगायिता अपि इमे संगात् समुद्रायन्ति। All of you repeat after me. Hare Krishna, Hare Krishna,
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna Hare Hare Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama Hare Rama Hare Hare Rama, Rama, Hare Hare Rama, Rama, Rama Rama Hare Hare